Helo, shwmai. Gobeithio geithoch chi Nadolig da iawn. Nawr, mae 2020 wedi bod yn flwyddyn odd iawn. Dyn ni wedi gweld lot fawr o bobl yn mynd ar TikTok ac yn anffodus, dyn ni wedi gweld lot fawr o Zoom quizzes. Ond, mae Zoom wedi bod yn dda iawn i ni'r flwyddyn yma. Gan fod pawb yn defnyddio Zoom, pobl sy'n falle ddim yn defnyddio technoleg fel arfer, mae yna gwbl o bobl wedi gwneud pethau twp iawn. Felly, o'n i'n meddwl, mwyn gwneud rhyw fath o recap ar y flwyddyn, bydden ni yn reactio i'r Fails Technoleg mwyaf dyn ni wedi gweld yn 2020. Ymlaen â ni ar fideo. Do we now think that Public Health England is publishing what everybody needs to see, right down to a sort of local government level? And in that case, do we say, well, Leicester's been useful, we've got an example, and we're improving our systems as a result? Yes, so so we're hoping so, and it's a learning process. So now we're moving to this new approach of these, local. Dwi'n dwlu ar y ffaith I bod hi jyst yn cario ymlaen gyda'r cyflwyniad. Mae ddim yn rhoi lan, mae'n sortio I merch I mas, ond hefyd yn cario ymlaen dy'r cyfweliad. Lockdowns, it's part of the learning process to really understand how this is happening. Now, quite honestly, this should have happened a long time ago, in my opinion. But here we are in this situation, and so, how can we improve it for... Na gyd mae'n gwybod yw lle I roi llun hi. Just gad I wybod. Just gad I wybod. Or the inevitable lockdowns which might come further down the road. We've seen the statistics saying the other hotspots of concern might be in Barnsley and Bradford. And so how can we make sure that they're getting the right data now so we don't have this problem again? What's your daughter called? She's called Scarlett. Scarlett, I think it looks better on the lower shelf. And it's a lovely unicorn. It's a lovely unicorn. Okay, so obviously... What's his name? And do stop me if you need to crack on. Do tell us. What's his name? My name is Christian. What's his name? His name's Christian. Christian. Yes. I'm just deciding where it can go, where Mummy wants it to go. Oh, right. Where does Mummy want it to go? I think just on that shelf is great. Thanks. Sa'n gwybod bydde dy fi cymaint o ymynedd as I dy'r fenyw yna. Coni off dy'r fideo nesa. What the French people do, and this is where we're going to start here with to France, and basically ask them, how'd you guys do it? What are some of the things that... Nawr, mae'r fideo yna yn funny, mae fe bach yn stupid, ond ni gyd di bod yna, a ni gyd di cael yr horrifying moment na lle dyn ni'n sylweddoli bod microphone ni dal arno, a bod pawb yn gallu clywed ni yn neud y be ni'n neud, bita, siarad am y person sy'n siarad. Nawr, i'r TikTok yna, fydden ni yn rhoi 10 allan o 10, achos, alright, oedd e bach yn stupid, ond nath e neud I fi chwerthin. Dwi'n hoffi'r gerddoriaeth Lion King sy'n y background. Sa'n gwybod os wedi beth yn neud yr fideo, neu gawn ni weld. Simba. Eto, mae fe'n really stupid, ond mae fe'n really funny hefyd. Ymlaen i'r fideo nesaf. Nawr, ni nôl eto i'r byd teledu, i'r byd lle mae yna gyfweliad. Minister David Cameron was talking... Felly sylwi ar y foment, mae'n sylwi fod na broblem. Oh, I'm really sorry, that's my son arriving. Really? Sorry, really embarrassed, sorry. Sorry. Hold on 1 second. Oh, can I Sorry. 2 biscuits? Na gyd, mae fe moyn yw bisged. Ro bisged, mae popeth yn iawn. Yes, you can have 2 biscuits. I'm really sorry about that. Yeah, okay, well, we'll leave Deborah Haynes in full flow there with some family duties, but that's what happens during lockdown and trying to report in lockdown. Pam mae'r boi sy'n cyflwyno am bod mor gas? Nid bai hi yw e. Nawr, nes I fwynhau y fideo yna, ond os yw'r person oedd yn cyflwyno yn gwylio'r fideo, which dwi'n dowtio bod e yn, ond os yw e yn, mae angen I ti I chilo mas. Felly, dyna ni am y fideos heddi. Gobeithio wnaethoch chi fwynhau. Ond, cyn I chi fynd, cofiwch am y gystadleuaeth, y giveaway mae PopT yn rhedeg. Cofiwch I glicio ar y link
yn y disgrifiad isod mwyn cymryd ran, a falle taw ti fydd yn ennill yr AirPods Pro, yr Apple Watch SE. Cofiwch, so chi'n colli mas. Felly diolch yn fawr am wylio, gobeithio wnaethoch chi fwynhau. Tan y tro nesa, ta-ra.